Dobrodošli na Luxury Auto 1, mjesto gdje se susreću strast, snovi i budućnost automobila. Ako volite brzinu, tehnologiju i automobile koji pomjeraju granice mogućeg, na pravom ste kanalu. Danas govorimo o automobilu koji nije samo brz, već mijenja sve što smo do sada znali o hiperautomobilima. Ovaj automobil ne dolazi iz Njemačke, Italije ili Amerike. Dolazi iz Balkana i zove se Rimac Nevera R 2026. Već sam spomen imena Rimac budi poštovanje u autosvijetu. Mate Rimac je prije samo nekoliko godina bio mladi entuzijasta s idejom, a danas njegova kompanija stvara najnaprednije električne automobile na planeti. Nevera R nije običan facelift ili mala nadogradnja. Ovo je evolucija koja jasno pokazuje gdje ide budućnost performansi. Na prvi pogled, dizajn Navir R izgleda poznato, ali kada se zagledate dublje, shvatite da je svaki detalj unaprijeđen s razlogom. Prednji dio je agresivniji, aerodinamika je dodatno poboljšana, a aktivni elementi karoserije sada rade još preciznije. Sve na ovom automobilu podređeno je jednom cilju, maksimalnim performansama bez kompromisa. Karbonska vlakna su svuda oko vas, ali ne zbog luksuza, već zbog težine i čvrstoće. Kada govorimo o snazi, ovdje počinje pravi šok. Rimac Nevera R 2026 razvija snagu koja prelazi granicu zdravog razuma. 4 elektromotora, po jedan na svakom točku, zajedno isporučuju više od 2000 konjskih snaga. To znači ubrzanje koje briše pojam vremena. Od 0 do 100 km/h stiže za manje od 2 sekunde, a osjećaj u vožnji je kao da vas je katapult ispalio u budućnost. Ali Nevera R nije samo brutalna snaga. Ono što je čini posebnijom od svega ostalog je inteligencija. Napredni softver kontroliše svaki točak pojedinačno, prilagođava snagu u realnom vremenu i omogućava vozaču da ima potpunu kontrolu čak i pri ekstremnim brzinama. Ovo nije automobil koji vas plaši, već automobil koji vam uliva povjerenje. Baterijska tehnologija je dodatno unaprijeđena. Rimac je poznat po tome što razvija vlastite baterijske sisteme, a Nevera R koristi novu generaciju ćelija koje nude veću gustoću energije, bolje hlađenje i duži vijek trajanja. To znači ne samo više snage, već i stabilne performanse čak i nakon više krugova na trkačkoj stazi. Ovo je električni hiperautomobil koji može da izdrži ono što većina drugih ne može. Unutrašnjost Navir R je spoj luksuza i futurizma. Nema nepotrebnih detalja, sve je fokusirano na vozača. Digitalni ekrani, minimalizam i vrhunski materijali stvaraju osjećaj da ste u kokpitu borbenog aviona. Svaki prekidač, svaki prikaz ima svoju funkciju. Ovo nije automobil za pokazivanje, ovo je automobil za one koji razumiju šta voze. Zvuk je još jedna tema koja iznenađuje. Iako je električni, Nevera R proizvodi jedinstven zvuk zahvaljujući naprednim elektromotorima i prijenosu. To nije klasična buka motora, već futuristički zvučni potpis koji dodatno pojačava osjećaj brzine. Rimac je uspio stvoriti emociju tamo gdje su mnogi mislili da je nemoguće. Sigurnost je na nivou koji se rijetko viđa čak i u premium segmentu. Karbonski monokok, napredni sistemi asistencije i višestruki sigurnosni algoritmi čine Neveru R jednim od najgurnijih hiperautomobila ikada napravljenih. Pri brzinama koje prelaze 400 km/h, ovo je od presudne važnosti. Ono što Neveru R zaista čini revolucionarnom jeste činjenica da ona mijenja percepciju električnih automobila. Više se ne postavlja pitanje da li električni auto može biti brz ili uzbudljiv. Rimac je to pitanje zakopao duboko u prošlost. Sada se postavlja novo pitanje kako će iko pratiti ovo. Cijena ovog automobila je, naravno, astronomska. Nevera R je namijenjena malom broju kupaca, ali njen utjecaj je ogroman. Tehnologije razvijene za ovaj model već sada se koriste u drugim markama, uključujući i velike svjetske proizvođače. Rimac ne prodaje samo automobile, Rimac prodaje budućnost. Nevera R 2026 je dokaz da vizija, znanje i hrabrost mogu promijeniti svijet. Ovo nije samo najbrži električni automobil.